Lakhipur online putok saba October ki tang taruk ningthau kaba numit ki Khomjinba Pao tabirase. Ahan bada maroi ba pao. Laiton jam manidon ibemhan educational trust na mahiroi singda manamathum yanthokre. Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na lamdam masigi oja singi saktam yauba calendar puthokna bawarep nakre. Tizin bagi thabak makha chathari aduna Jubin Garg ki post-mortem report miyam da phone kiroi haina Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na haikre. Hagrama Mohilari Bodoland Territorial Council gi CEM oina wasak laukre. Darjeeling da akanba nongna maram oiraga thokiba thodok singda angang yauna mioi kunsire. MSF Jiribam District Committee na nauna thokpukada pathomi sing khankre. All Jiribam Sports Association gi jahi gi general mipam pangthokre. Anoba office bearer sing khankre amasung kang tournament ngasi MITL Jiribam ga kasar kangkhut e ga sanaragani. Haujik mapungoi pau tabirase. Laiton jam manidhon ibemhan educational trust nayagram Lakhipur na leptana chatharakpa Lakhipur subdivision gi oina Manipuri mahiroi singda metric parikha da mark wangna phanglakpa singda mana yenthokpagi thormama kasar Lakhipur khunogi leikhitraba oja laiton jam manidhon singha gi sangai da ngarang October gi tang manga da pangthokre. Retired SCS officer Kangabam Santi Kumar na thoram mapu oiduna pangthokiba sigi thoram hodringai da Assam gi saknairaba saisakpa Jubin Garg na leikhitabada minute amatumina leiduna awapa phongdokhi. Thauram gi maka chatharakpa oina handak chahi gi oina Manipuri MIL General Mathematics amasung overall topper yauna punna mahiroi nipanda mana yanthokhi. Mana asida memento certificate amasung sel gi mana su yauri. Kumja lising ani ga kundagi haudokhiba mana yanthokpa asida haukhiba chahi lising ani ga kunmari phawada mahiroi kunthani thoida mana yanthokre haina laiton jam baby na paudamkhi. Thauram asida retired SCS Kangabam Santi Kumar Naurem Urirei Principal Emmanuel English High School Ngangom Basanta Kumar Retired Professor MCD College amadi Ingudam Binod na chingba oja singna thauram ga mari lainana wangang laduna trust asina asikumba mahiroi singbu pugning thagot piba sigi damakta thagat phongdokhi. Thauram da trust asigi president Laitonjam Romi secretary Laitonjam Mani Sankar amasung treasurer Laitonjam Monindra na chingba mioi singna saruk jakhi. Mana yenthokpa si Lakhipur Court District tanatana atopa mafam singi mahiroi singbu su konsinna bahonaragani haina trust asigi maigedagi phongdorakte. Price people hope to say 2020 they be hope to see what another Papa ready. How people say TS kuna made card with the Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee na lamdam asigi saknair boja singi saktam yauba lising aniga kuntaruki calendar puthokna na boreb nakre. Ngarang October ki tang manga nongmaijing nimit ki ayu ke pung mapan makhai tapa matamda Manipuri Sahitya Parishad Assam Lakhipur District Committee ge akhana ba miphamama branch committee ki mihut singaloina na konjang laikai da laiba Manipuri guest house ta phamki district president Leisungbam Robindra Singhana mifhama poiduna phamkiba akhana ba thoramda Singilborn branch ki president Sangamai Mohan Singh amadi donor member Professor G Narari Sarmana Dice Taling Sinke Narangi Mipamna branch Singh dagi lakhiba matamadugi lamdamasigi saknairaba singi oja Singh kupna khanaraba matungda oja taranithoi khangatuna lisinganiga kuntaruk chahigi machu sanglaba calendar da fongnana baware plauki makhoi sing adudi mathangsidna Sagapam Gauro Mayang Lamam Nildaja Kaisam Punsi Comrade Narulhuda Pukhrambam Sanaba Ngariambam Nabadip Oinam Norendra Aribam Kausini Sarma Purisabam Prajamhon Kabi Khairuddin Chaudhuri Sorokhaibam Manikchan amasung Thinguzam Ongbi Sabitri Jauri Ngarangi miphamna makhatana lauki borep singi manungda siguma makalgi calendar asi mathangi chahidasu puthoklagani amadi lagliba November gi ahalma chayolda lisinganiga kuntaruk chahigi machu sanglaba calendar asi phongani haina district secretary Ingudam Nilbirna paudam lakli.
Saknairaba Saisakpa Jubin Garg ki postmortem report Miyam Mangda Phongdokhiroi Maramdi Masina Courta Mahaki case aduda kaiba pirakpa yai haina Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma na phongdokhre ngarang Kokrajhar da pangthokpa anoba BTC CEM gi wasak lobagi thorong gi manung channa mahakna paumisingda wafam asi phongdokhibani Sri Sarma na makata na hai report adu yengningba miyoi singna CID gi office ta chatuna IGP ga unaraba matungda yengba yagani masi miyam da phongdoklabadi court ta masigi kanaba leiraroi panba yai garima saikia garg na thangja numita SIT da Guwahati Medical College ta tawkhiba suba postmortem report adu amukana pisin khrabani Singapore dagi phangkiba ahanba report ki matungina mahak samudra da thokiba tawdokta sikhibani hairi Mukhyamantri na hai thijenbagi thabak adu leptana changsilli amasung mari lainaba pumnamakpu kauduna wahang pawang chathari kanagumba amatada VIP gi treatment piba tawde haina mahakna phongdokhi মোৰ মতেদি তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াটো খুব ভাল দিশেৰে আগবাঢ়িছে আৰু ৰাইজেও ভাল পাইছে যে আমি কাকো ক্ষমা কৰা নাই যোনে ঘটনাৰ লগত জড়িত তাকে আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ কাকো আমি VIP ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া নাই সকলোকে আমি সমানে জেৰা কৰিছোঁ গতিকে মই যিমান ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ ৰাইজ যথেষ্ট সন্তুষ্ট অসম চৰকাৰে যি ধৰণে তদন্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি ৰাজহুৱা নকৰোঁ কিন্তু আপুনি যদি চাব খোজে মই CID কৈ দিম যোনে চাব খোজে চাই আহিব পাৰিব লুৰিণজ্যোতি গগৈ বিচাৰিছে চোৱাৰ কাৰণে CIDয়ে তেওঁক মাতি আনি দেখুৱাই দিব আমিতো ৰাজহুৱা কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু যাতে মানুহৰ মনত কোনো সন্দেহ নাথাকে কোনোবাই যদি চাব খোজে CID অফিচত গ'লে আগতে IGPৰ সময় লৈ গৈ চাই আহিব পাৰিব আমাৰ কোনো আপত্তি নাই Bodoland People's Front BPF ki President Hagrama Mohilari-na Bodoland Secretariat Field da pangthokpa thoromamada Bodoland Territorial Council BTC gi Chief Executive Member CEM oina ngarang wasak lokre Hanagi Mantri Rihon Daimari-na Deputy CEM oina wasak lokhe Chief Secretary Dr. Rabi Kotana makhoi anibu aron mangakpa amasung wasak lohonbagi thoromadu pangthokhe BPF na BTC gi mikhalda apunba seat nipuda seat ko nipanda makoina mai pakhibani thoramaduda Assam gi Rajyapal Lakshman Prasad Acharya Mukhyamantri Himanta Biswa Sarma amasung Tripura gi Tipramotha gi Chief Pradyut Manikya Dev Parmasu Sarugyakhe Pradhan Mantri Narendra Modi na mahaki social media X ta Hagrama Mohilari-bu thagatpa phongdokhre Kendra amasung Rajya Sarkar na mateng pangtuna BTR gi chakhot thorangi damak honnaminagani haina mahakna phongdokhe Bharat ki aingasa gi loisang IMD amadi Guwahati da leiba Regional Meteorological Center RMC na Assam gi nongchup thangba jila singda akanba nongchurakani haina cheksilwa phongdokre lakliba pung kunmari gi manungda Dhubri Baksa Borpeta Bongaigaon amasung Tamulpur na chingba mafam singda akanba nongchurakpa yai aduga Kokrajhar amadi Chirang dasu red alert lauthokre masiga loinana pungda kilometer 50 phawbagi changda nungsit silakpa yai su hairi Numit kharani asida nong leptana chukibana maram oiraga West Bengal ki awang thangba sarukta Mirik amasung Darjeeling gi chingi mafam singda leibak kinthabana maram oiraga thodok kayamarum thokre hariba thodok sing asida angang yauna miyoi kunrom sire amasung kayamarum asokapan nangkhre MSF na lisangse na changsenduna lakpa academic campaign aikhoi larik ningthina tamsi amadi aikhoi mayai kabadrak thadoklasi haibana chingba campaign sing amadi matam gi oiba leibak miyam gi thabak thorom kayada hena maipakna mangam sana changsenba ngamnana bagi wakhalonda ngarang MSF Jiribam District Committee lisingani ga kunmanga dagi lisingani ga kuntret phawbagi oina nauna thaupugodaba thomi singkankhre anoba executive committee asi khanbada MSF head office ki general secretary Sundar Khuman amadi Khaidem Rabikanta Khanganba organization secretary su Google Meet ki kuthangda sarugyakhi loinana tongan ba MSF ka chatminariba parent organization sing loinana Jiribam district ki ahalaman sing kayasu MSF Jiribam district committee ki office ta phamkiba mifamda punna sarugyamina khi hairi All Jiribam Sports Association AJSA gi office ta ngarang association asigi chahi gi general body gi mifam pangthokre All Jiribam Sports Association AJSA gi president M Brajakanta Singh amadi vice president S Maniton Singh na dais ta phamduna
मिफम हौखी प्रेसिडेंट एम ब्रजकांतना वेलकम एड्रेस पीखी मतुंगदा मिनिट अनि तुमिना लेप्तुना एसोसिएशन गे लैखिद्रबा मेंबर सिंगदा इकाई खुमनखी KH अशोक कुमार सिंह ऑनररी सेक्रेटरी ना ऑडिट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीखी मिफमना लैखिद्रबा मियोय निपान एसोसिएशन की मेंबरशिप तकी लौथोखी अदुगा अनौबा मेंबर तरेट मेंबरशिप ओइबगी अयाबा पीखी मिफमना लिसिंग अनिगा कुनमंगा कुनतरुक तगिना लिसिंग अनिगा कुनिपान कुनमापन फावो चाही मरिगी फम पुगदबा सिंग लीगल एडवाइजर ए पिरेन सिंगना रिटर्निंग ऑफिसर ओइदुना अनौबा ऑफिस बेरर सिंग खनखी प्रेसिडेंट एस मनितोन वाइस प्रेसिडेंट ओइना एल रंजित कुमार अमदी डॉक्टर H जोय कुमार जनरल सेक्रेटरी दा KS अशोक कुमार जॉइंट सेक्रेटरी दा M ब्रजगोपाल अमदी मोहम्मद अजीज हैदर अमदी ट्रेजरर दा S गुलापीबो येनबा लेतना खनखी बगलोइना अनौबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग सुखनखी डिस्ट्रिक्ट कांग एसोसिएशन जिरीबाम न सिंदुना जिरीबाम की बाउ परादा लेबा लमलेन कम्युनिटी हॉल कांगसंगदा पुन्ना कांकुत तराना सरुक यादुना चथरिबा अहानबा RK इबेतोम्बी देवी मेमोरियल लाइमरोल कांग टूर्नामेंट लिसिंग अनिगा कुनमंगा की ngarang sanakiba अहानबा मैचता MNC निंगथेम्बमना LEC बाबुपरा बिबु पांजल तरेट अमदा माइथियन क्रे अदुगा अनिसुबा मैचतना इचेल क्लब दिपोंगना LEC बाबुपरा एबु पांजल मापन निपान माइथियन क्रे अहानबा मैचता N किरण अंपायर अमदी O मासिना स्कोरर ओबिखी अदुगा अनिसुबा मैचता KS बसंत अंपायर अमदी H इनोपिसकना स्कोरर ओइखी टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंगतिल पुंग अमा ताबा मतमदा MITL जिरिबामगा कासर कांकुट A गा सानरगनी एनर्जी हीलिंग सेंटर रोंगपुरदा कंप्यूटर की मतेंगना अनौबा मदी अरीबा अनाबसिंगबो कंप्यूटर की मतेंगना लायों खंगदोक्तुना लायंबा हौसरे कंप्यूटर की मतेंगना मखल मखागी अनाबसिंग की रिपोर्ट लौथोक्तुना हक्सांगी अवात मचल कया मेनखननबा अमदी सप्लीमेंट पीदुना नेचुरोपैथी अमदी मैग्नेटोथेरापी ना लायंग बजारगनी मरुवैना नुपीगी लैनासिंग ई वाटपा अंगांग खावगी लैना अंगांग ओइदबा नुपासिंगी फंबी सोनबगी लैना प्रोस्टेट ग्लैंड चाउथोकपा किडनी अमदी इसिंग मरिगी अनाबा नुंग लैबा साइनस डायबिटीज BP स्ट्रोक पैरालाइसिस नर्व अमदी ब्रेन की अनाबा ख्वांग नाबा खुतांग चिपा स्पॉन्डिलाइटिस फई चिंगबा लिवर अमदी चखाव की अनाबा पाइल्स वाखल की अनाबा तुम्बा यादबा सोर चिंबगी लैना सिने चिंबा लायंग यारगनी लोइना मतम सांगना हु चेंब हिदाक चारकपदगी साइड इफेक्ट अमदी ईदा हु चेंब टॉक्सिन लैरकपा ई वाटपगी अनाबा कोकनबा अमदी स्टीम बाथ की खुदोंग साबा लेजरे सिलचर रोंगपुर पार्ट 2 की स्टोन क्रशर मनाक्ता लेरिबा एनर्जी हीलिंग सेंटर दा ngasimak लेंगसिंबिरगु मांगजोंगना अपॉइंटमेंट की दमक मोबाइल नंबर 9395-732-456 नंबर असिदा कॉल तौबिरकनबा खंगजरी लखीपुर ऑनलाइन चैनल असिबु यंगबिरिबा सिंगना पाव असिबु लाइक अमदी शेयर तौबियु अमदी हौजिक फावबा चैनल असिबु सब्सक्राइब तौबिद्रिबा सिंगना सब्सक्राइब तौबियु अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना लाइतोंजम मनिधोन इबेमहन एजुकेशनल ट्रस्ट ना महिरोइ सिंगदा मनामथुम यंथोखरे मणिपुरी साहित्य परिषद असम लखीपुर डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना लमदम असिगे ओजासिंगी सक्तम यावबा कैलेंडर पुथोकना बवारेप नखरे थिजिनबगी थबक मखा चथरी अदुना जुबिन गर्ग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मियाम द फोंकिरोय हाइना मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ना हाइक्रे हग्रामा महिलारी बोरोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की CEM ओइना वासक लौख्रे दार्जिलिंग दा अकनबा नोंगना मरम ओइरगा थोखिबा थौदोकसिंगदा आंगांग यावना मियोय कुनसिरे MSF जिरीबाम डिस्ट्रिक्ट कमिटी ना नौना थौपुगदबा थौमिसिंग खनख्रे ऑल जिरीबाम स्पोर्ट्स एसोसिएशन की चाही की जनरल मिफम पांथोखरे अनौबा ऑफिस बेरर सिंग खनख्रे अमसुंग कांग टूर्नामेंट ngasi MITL जिरीबाम का कासर कांकुट A का सानरगनी लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की पाव संदोक चबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।